Kijing lekai barok arpeutli kilapoi syakubkut hak Indian Super League. Hak asin kebanangkong ka jam 10 gelarung syak semifinal bat kumjoro da kabarak sendon ya ka League Shield hak ni kelempung. Diplok kumba pilatip kanogo-nogo tim kabarak ya ka League Shield dan ni kabdai ka lado hak League kan yo ban shimbenta hak AFC Championship. Kat bakal nogo-nogo tim kabarak ya ka final hak ni kelempung kan yo banyak sebentar harga AFC Cup. Napadang ki kan wait ligi tim by sebentar harga ni kelempung. Ki balayo bandrung syak semifinal ki long kumne. Kan jam 10 dai harga sen ko menekong kalarung syak semifinal kum joro karak sendan ya ke League Shield harga ni kelempung. Kan baka Hyderabad dai harga sen ke benekong ka baju tim mensua kum Pune City. Kan baka ATK mohon mekan lak menang bakalong kebalarung barbor. Kan bak Kerala Blasta dari Hakasin kebelai Kamambai City kelado dah kebesai banyak rong syak semifinal dah kebeluna tang lai poinnya Kerala Blasta. Kumban cupen kan mau hak semua baladep Kamambai City kedai ke Champions yang ke ISL kalong ro kalado yang ke League Shield bat kalong ro kalado hak ni kelempung dak bapen rem jaga idki mahan began. Diperlok nak bentar ke jingelak kai hak semifinal ngan sepenuh ipat EP hak video ban sawan. Haba pai juga jingelak kai bakado hagan ke lempung haba ke ATK mahan bekan persya ka jam 10 kala job tang dai vai not gol lembaka gol kebala tap da ribet das hak net ke basan penru kala biang ya ka jam 10 ban pentikna bakayo ra ya ka League Shield hagan ke lempung. Deprolog nang scam ba ka jam 10 kan rung sya ka final kum joro ka ATK mahan bekan lani ka Hyderabad ro ka wen ki tim bayalek kai pha mentah ka semoy. Kumjoro ke Kerala Blasta Rai ngeyepek mano banyak rung syak ke final haden ke semifinal. Haba pas ke jingelak kai ha ke French Cup ke jingelak kai final day hapadang kanais persya ya kanantes. Kanais kelarung ke final haden bakal penrem ya ke Versailles daar lanot gol kadbah kanantes kala job ya ke Monaco leng bakat tahan mereka dasau la gol hadin ke jing kai damar la gol. Haba pai pat ke jing kai hak English Premier League ke Tottenham kala job dasan not gol persya ya ke Everton. Dakan ke jing job ke Tottenham kala Q syakerdan ke banyau hak meja kin point dak biyo sa bosan point ke Arden Rutli ke jing kai. Terperlok sekan mawan pet ya ke link ke balbo komen jangka ni ke video ban install ya ke app jangai ke bapan mi ya ke keyboard baman la ke sengi kum joro pela ban sengap ya ke jingroi kasih penar online lada ke padan hafon jampi dakan maruk ban iRate ya ke ni ke app leng ba ke Play Store lani pela ro ban komen ha ke Play Store. Terperlok tangkini wan of 11 highlight bat share sikwe ke perlok jampi kuble shibona.